Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ronyo Tanyo berangkat ke Kamera Helen yaitu di Malaysia. Oke, siap. The club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I give it a chance. Now take my hand, step up in the man on the jukebox, and then we start to dance. Now I'm saying like, do you know I want your love? Your love wasn't made for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me, say boy. Ronyo Tanyo menuju Genting Helens. Okey, Sarajian je pergi rukuk di dalam. Ronyo Tanyo. Apa Ronyo menuju ber? Ronyo menuju supir pribadi long. Bang, kabar gembira dong. Okey. Si Him telepon, you pergi nanti makan-makan, nanti bil bawa balik. Jangan melampau 100 lah. Jangan lebih 100 lah. Ikan dia kau dah. Okey. Kau dah yang okey dah. Apa dia ha? Okey. 100 meter, belok kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sampai tujuan dan hana terjadi sapu-sapu pi dan tanya punya dajak dia melalui West. Ini aplikasi West dan mudah. Soal dia terlalu GO, iaitu menempuh perjalanan dalam 3 jam. Aksis Padung bro. Ambil susun keluar di sebelah kiri. Okey lah. Dah aksis-aksisnya benda apa punya dia bagi. Yang kan insya-Allah nanti tak dia juga ada baca aksisnya bro. Lalu dah dengar suji yang sifat dia tak ada tak timpang pak tak. Betul je bro. Ha? Betul. Kau pergi kajang jaro baju sebenar. Dia ikut punya bapak timpang tak benar tulisan aksis ke nan jalan ke. Oh, yang nak ada ini order. Ha. Haji bro dari kamera Helen tawa Genting Helen bro. Je. Dah jauh Ipoh si je. Ipoh nak tempat rekreasi di bawah naik pun. Jak pulau yang dun. Benar-benar dia. Ekspedisi ni lah. Berarti itu cok jalan Wi lah. Aksis Padung. 505 A5. A5 kan bang. Jadi nyo mantan dalam perjalanan menuju tempat tujuan sekitar Lejum. Lejum bro kan? Okey, dalam Lejum. Nyo silau. Aku dah lemah. Telepon pai nama benda. Tuan mana yang cari yang dalam peramal. Hina kan. Tengah. Okey bang numpuk nak bang. Numpuk main dengan cik main. Kadro aku bonte ni ke je mana Kadang dah bontel dia. Dua aku dah punya cik Jamal. Yang lawan dah jahit. Dengar dah tu. Maknanya lemah. Dia dekat boy. Di mana dia pergi orang UK. Tu bah. Nanti di bandar ni. Kau tu kan. Harganya lah. Harganya kan nanti. Juga jalan highway ya bro kan? Ada kan? Highway lah. Bang ada nak tak boleh kan highway nyo ada highway plus. Nyo NTV. Wow. Jalan Royal
Orangnya pecah dah orangnya jalan. Lagi jalan dah kengon. Main mudun madu motor garabah itu bro. Okey, aku bakti kamera aku ya. Ni kalau lambat perjalanan ada berubah itu. Tak salah Dua wajib lah. Okey guys, naik lebih pecah long. Tempat long rekreasi kali ni daerah Pahang. Okey. Siap ber. Okey guys, naik lebih pecah. 1, 2, 3. Sana. Okay guys. Ni aja belakang. Nyo kadro. Bang jangan kebun teh. So perjalanan je nyo jalan kaki je sekilo. Wow. 1 kilo. Satu batu dan Untuk mana? ini lelah. Okey. Ni. Okey, jangan Ni buang lokasi sampah je. sembarangan. Ayo maju, maju. Wow, dan itu yang wow. Woo. Perut berian gimana? Oh, tengah riakan perut. Kawasannya memang letak orang pacaran. Hanya pakai jomblo Bandung. Kamu jomblo sejati. Jomblo sejati. Pokoknya Jomblo ikuti teruslah. Nyo kebun teh Bandung yang nan kalanya daerahnya nyo. Yang kebun teh wow. Bro, Dan Abbas. Gom, Nyom kena idam kerja pam tuan lagi nyam aja ro kengkung nang. Oh. Okey. Bahasanya Pupaji iaitu tempat penaikan orang rekreasi lagi nyo, tapi ya tepu kan sebabnya Pinang Grogop. Nanti urang ino bro, yang main ino press bus bro. Oh mah. Berarti dia tahu tak ebah apa. Padu yang bayu-bayu ni. Nanti hati tak ibah lah. berarti dah muter-muter aja bang. Okey, nak boleh. Wow, ternyata nak jalan pintas. Ini dah yang awaknya awak. Kat Perth lagi ada jalan udin dia. Aduh. Naik.
naik ke puncak gunung. Wow. Okey. Okey sahabat, siata katrok puncak. Yang mana puncaknya dari nan di tak Kuala Mandung di sekitar gunung-gunung teh ikuti. Menara Haji iaitu yang sebuah Menara Haji. Okey, telah sampai tujuan. Okey, dari sekitarnya Mantang je dah galan bahawa kamu tengah di atas gunung, di puncak. Wow. Okay, nyo kat tawo. Jadi punya tawo no payah naik bas iaitu dengan antrian. Wah, no bas ni. Okay guys. Macam tu. Okay. No kat naik bas. Masih perjalanan ni hanya jauh sih, tapi pernah tahap no pernah dikit. Jadi Jino ke tawo daripada kebun teh. Ada momen yang spesial naik bas, ya bro. Ya, yang paling disiplin ji pekerja ji Hino men. Ada kue basahnya hanya kepeng dan parking juga free bro. Dan negara maju. Yalah, suatu negara maju mungkin dengan adanya disiplin. Ya, moga-moga macam di Aceh disiplin. Okey. Okey, Jino makan siang ile. Kadek. Dan nyo di kawasan tanah datar. Kota sih. Tanah datar. Yalah. Kan sekurang-kurang Nyo tengah-tengah order makanan. dia price. Macam sekarang kamu order Okey, dan tapai makanan. Boleh yang disediakan. Kan ni lo boleh mengenal cara-cara dia apa internet ke nama bos. Okey, menu makanan Pegatrok. Saat ini menu makan siang. Club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the tables on shots, drinking fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I give it a chance. Now take my hand, stop up in the man on the jukebox, and then we start to dance. Now I'm saying like, do you know I want your love? Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Okey, alhamdulillah ke Lebu dan tanya lanjut Cino perjalanan ke Genting Helen. Mungkin nyo dengan minta hotel untuk nginap malamnya dan standby untuk
Metro gede.